Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Sanbonani Sithembu, ilobola celebration amakhwela esikhuluma ngayo izinto esibuza ukuthi hawu kwenzekeni kanti yabo uma kwenzeka into salube nombuzo into kuyenza ukuthi abantu bebe imibuzo angithi la kuyalotsholwa kuyacelwa kuqala vele ngokucelwa kuqala kodwa noma kade kucelwa kusuke kuqalwa ukulobola angithi kusuke kuqala amalobolo le phathi yokucela ngise ubhuti ubona usisi akhulumeke naye bebe kujeni ukuthi siyaphi mase ubhuti esedecide ukuthi bayaphi ila sezocela khona athumela abakhongi ngesikhathi kuzocelwa ayiphelele vele abakuphethe ngoba manje kuzobe ukuthi kuyaqala ukukhulunywa ngalolo suku makuba njalo ke mhlawumbe sisi nayo wenza research encane kubuze ethola ukuthi mabeza phela bezomcela kufanele bephathe izinto ezikanjani ngoba laba bafikayo bazoma lapha ngaphandle komuzi ngaphandle kwegate bekhuleke kulomuzi abazokhuleka kuwo inkomo abayiphethe bayayibiza bezisho bazisholani abangaphakathi obaba bayakwazi lokho ukuthi mase kubalwa inkomo kanje leyo kuqala isimo esinjani yesibili yesithathu yabo kodwa bayazisho angazi ke kula kumakhwela ukuthi kwenzakaleni kuyacala noma kuyalotsholwa ngiyibambe lapha egate ngaphandle ukuthi bathini bayimemeza inkomo zikhona zo6 noma u6 abakhuluma ngawo bawusho sebephakathi ithini into guys yazi ukuthi lento lena ngike ngayibuza before izokwenzeka la kusana nesithembu le yokuthi nje makushadwa iprocess yakhona sukela ukucela nokulobola kusuke kwenzakalani khamba kanjani ngangenzela ukuthi phela lento ngibe nayo ulwazi lwayo because izinto ziyashintsha nezikhathi ziyashintsha and izinto engeke ngiyibone la ku social media hlezi ngizoba nokuthi lokhu kwenziwa kaZulu noma kwenziwa kule ndawo njengokuthi mhlambe kuzoba khona into eyenziwe eThekwini uthola ukuthi mayenziwe eThekwini eGreat Town ayenziwe Olundi ayenziwe eMtuba ayenziwe because iKZN inkulu kodwa kube ukuthi khona izinto ezibalekile kuzona zonke lezi indawo mhlambe ke mangithi kulaba bagcina isiko amaZulu lawo anjalo asaqhubha isiko amasiko isiZulu begcina into yokuthi iculture yabo ithini kunalezi ezibalekile lapha ke kwilobolo likamakhwela yimi kodwa ke onephutha ngoba yimi ongabukisisanga kahle senginento yokuthi guys mangibuka i-episode noma ngabe nje yipi TV show angiqedi ngigcine ngilele nama ngazi ukuthi ngiyakhula noma ilento yami ukuba soshabeni ngivele ngithi kade ngibuka ngiphaphama into siyophela ngiphaphama isiphakathi kumakhwela nizwe kuthiwani egate bayibalile inkomo bayimemezile ngoba bayichaza abakhongi bazisho nje njengoba zinjalo siyasiza kuthiwa khona inkomo eziwu6 mase kuthiwa ke lena u7 yemvula mlomo ofana nenkomo ngenxa yokuthi bathimela khona yibe phezulu ukuze lezi ezilandelayo zehle kodwa mase bechaza futhi obaba manje bachaza izif bebephethe inkomo zoboya nemali ziphi inkomo ilabo 400 labo 200 abawu2 abibe lapha yaphambi kwethu kwecamera sibabalile thina ngizonitshela mina ukuthi malini leyana mase nithi hayi wena fix una ngiseseyinto eziningi ngifuna ukwazi ukuthi bekulotsholwa noma bekucelwa noma nje phela isiZulu siyashintsha and isiZulu sasamseleki simodern ngolunye uhlobo hayibo mina ngeke ngixaka ukuthi umseleko yindaba ufunde olunye uhlobo le-heist uhlobo olunye le-daylight robbery because usebenzisa isiZulu as if umseleko i-walking dictionary yesiZulu sizobamba kuyo ukuthi isintu sithi ajika senzele inganekwane ubaba umalume senzele into esingayazi sizwe nokuthi ikhona ngicela ukubuza ukuthi kuthiwe
I-TV show yebo. Bese be-act nokulobola yini? Bese be-act ukucela. Hayi nina guys ngeke. Kwezinye iy'ndawo hayi yithi ayithanda i-TV. Ngizawathanda amakhosikazi kodwa ezinye izinto ayibo. Yazi wena usibabaza uDuku ngimile lapha egethini ngilalele ngithi kuthiwani. Ngoba phela manje bebeme nayo ikhamera yokuthi sibuke obaba. Mangithi ngezwe nangu sinomile. Niyakhumbula ningisukela sikhuluma nepromo ngithi mina kuyipromo nangu sine esenikezwe important role usine umkhongi. Nathi hayi nanga kusinika de umkhongi. Apha mangami. Usine futhi kwipromo esayibona ya season 8 kwakungathi yena ubala imali. Labo 200 abaphansi ngathi wayesebacoshile babala. Kodwa labo 200 labana bekubekwa 1-2 noma 1-2-3 masingabala nje ukuthi 1-2 siqede ayifikanga le yamali ku-16 na ku-10 nje ayisondile sesike sabaphatha nje u200 abawu5 1000 1000 labayana nje bekubekwe 1-2 sathi hayi u400 lona u400 futhi nalo u400 u400 abawu5 lapha kwaphinde kwalandela futhi omunye ulayini hayi bo o200 ababili kanti malini lena 50 cows. Hayi wayememenzelani ke umalume u50 cows wayefuna ukuthi sikhulume kakhulu. Wayenza mina uMakhwela noMacele lo kaSibindi angeni babeke endaweni eyodwa uyibone lento engishoyo. Ngikutshela ukuthi why uSibindi watrenda ngokuthi kwishow yakhe aqhamuke nombono ukuthi sengizoshada intombi. Wazathi ke kuma promo azathi sengishayile intombi sithi hayibo ngizoyikhipha inkomo iphelele. Bagcina ngokugudla olwandle uSibindi noMacele besho nje ukuthi uMacele kaSibindi bagcina ngokugudla olwandle wathi ke yona into engizoyenza kodwa ngathi mina le ntombazane mayibuye euniversity. Hayi ngoba ngithi mhlawumbe euniversity nendawana ethini ayihlazile yenkomo kaSibindi. uSibindi akasho ukuthi uzoyilobola le ngane kodwa uthi kunendlela engizokwenza ngayo ngisazobona ukuthi ukuthini. Ngathi iyisize ke iwabophisisa amabhandi mayifaka isiketi sejini ilitsinge ibhandi ngoba kulo mfanele akayikhuluma into eqondile. Yatrenda ke into yaMacele njengoba neyaMakhwela itrenda. Eyamakhwela sisiyibuza ukuthi abakaMseleko nabakaMakhwela bavakashelene base beyaxoxisana ukuthi agcine isidlalisa isketch esikanjena sesiyonibona makuphela useason 8 ukuthi into yethithini yazi ngizwani ngizwe mamkhulu sesichama behlukana beyihlukanele hayi kukhona hayibo kanti nabamakhwela ikhona noma ayikho. Yonke ke lento engiyibabazayo ingoba ngibukele ya TV show lena eyelobolo kaZulu ukuthi ke kutheni kuthekeni sengiyenza kwenye ivideo mase siyiqhathanisa nelade yenziwa eMzumbe ngoba phela uMakhwela naye owasesigodini saphi sakaMadlala eMzumbe akukude kubo nakaMseleko kodwa amakhosikazi aseMzumbe awamazi uMakhwela. Manje weguys babona ukuthi thina kanjani babona ukuthi asiyiboni lento yabo ukuthi ikhona indawo la ishoda khona. uMakhwela osesigodini sakaMadlala ukusuka kubo kaSine uya kaMakhwela akukude kodwa amakhosikazi aseMzumbe awamazi uMakhwela. noMakhwela kuqala ukushutha naye kunini kuphela useason 7 njengoba useason 7 uphela le ngasekugcineni kade bona mabeqalile beshuthe naMakhwela kodwa namanje abamazi. Njengoba nje ade ufika useason 8 bedansa lapha ekuqaleni naye uMakhwela wayedansa kwelinye side nomSele kodwa abamazi. Sithi thina abasenzele into
ezosenza ukuthi imoya yethu ibe phezulu uma ukuthi baletha idrama. Besenza le into esisho ukuthi hey uthando nesithembu asisasho-ke manje. Yikho nje manje sesikhethela ukuhlala oshwabeni noMayeni. Sekukhona abantu abathi nina uMayeni kunjani. Lalela-ke baby, lalela sithando sami. Yabo umuntu uma ebekwa phambi kwabantu abanye bemthanda nje ukuthi hawu ama-lips akhe behlale kuma-lips. Yabo ngifuna ukuxoxela phela ngale nto yokuthi nilanisa siphuma oshwabeni sibe singafakwanga yini. Behlale kuma-lips ukuthi kodwa ama-lips akhe basathanda ama-lips. Kube ukuthi abe nento encane-ke ayivezayo yabo ewuyena mhlawumbe ingaphakathi lakhe. Asomini hey kusama sekhuluma sengixoxa nje ngokuthanda umuntu ukuze uyibone le nto ukuthi sesizwa thina kuthiwa ne-following yakhe iyehla, ama-fans kanjani, siphumile phuma wena phuma. Ngoba vele empilweni kunjalo asizukenza iy'nqumo ey'fanayo. Sengiyakutshela-ke ngomuntu kube yile nto-ke sifakwe esingise kuthiwa i-personality, kube yi-character. Mase kuba yile ye-TV. I-TV show inamakhamera angaphezu kawu-10. Ngaphezu kawu-10 khona enye ikhamera yokugcina. Le yokugcina ilo usuke sebacacisa kahle-ke. Lo osebafakela yini? Angithi yabona nje njengama-features efoni kukhona ukuthi isithombe uyitshela ukuthi sigqamele kanti asigqamanga. Uze usebenzise-ke lezi zinto ey'fakiwe ifoni ezishoyo ukuthi i-picture yakho ukuze ube black and white and bani. Siyayazi leyo nto. Manje ngeke sithi uMayeni ohlale phambi kwamakhamera amaningi osibize oshwabeni sesizomzondela ukuthi utheni. Hawu engakaze agxavune muntu ubani asemgxavunile. Yabo kube khona mgxavunile ngabe sesiphumile kuye ngoba la singabe siyasaba sithi hayi phumuzani makamnini kuyikhamera. Izinto ayisho zonke bangakubale ukuthi one by one siyi-understanda kuphi. Ngisho nalena nini nimhleka ngayo nithi emsebenzini wathola ontanga yakhe. Ngikutshela ukuthi la amakhosikazi u4 ane-experience efanayo ye-bullying ukuthi ngeke bexoxe ngokufana. Ngoba kungenzeka uma ngabe ethi ujova isiguli lapha esibhedlela kuvele kube khona ukuthi hayibo uhusband wakho ukudelela kanje mangwabe. Uma ngabe ujova isiguli ungenaphi umseleko uma ngabe phethe umjova ngithi isiqala lapho-ke i-bullying leyasemsebenzini. Nange umakhoma lokho kwenye event uqeda ukuhlabelela usezohlala phansi. Mase sihlala phansi umakhomalo bavele basane nesibindi makhomalo. Siyaphi isibindi sikaMakhomalo la endaweni akuyona kuyahlatshelwa. Uyayibona lona? Macela lapha komasingcwabisane. Abanye beze bethi hawu kanti ibhizinisi nje kodwa bekufanele wena macela ucabanga ibhizinisi lamasingcwabisane. Ingozi phela lento yenu. Uyabo? Kungenaphi lokho ngoba usekwenye environment. Wena-ke uthi-ke hayi Mayeni uhlangane nento bonke iy'ntanga zabo bayayithola ukuthi abasixoxeli. Ayiwe sike iphambi kwethu la emehlweni ethu nge-Instagram. Umsele ufike ethi uyaphosta esibhubesi lithi bathi abantu awusiyeke ngoba le ngane le isixakile. Kade naye ipostele ngokuthi nje bakithi ingane yakhe yabo. Bese abantu kodwa hayibo lo malume yini nengane eyodwa zibe zu-10. Mhlambe omama abanye bayanqaba ukuthi akapostele ezinye ingane. Avele ethi-ke vele ibhubesi ngoba liqhuba le TV show enye angilipost. Benqabe-ke abantu bemtshele the way ibhubesi lingezwa ngakhona. Bemtshela the way yena apromote i-behavior yebhubesi. Kanti uthola ukuthi deep down naye akathandi. Uyabo? Sengikwenzela i-example yalento ye-bullying lobu uthi wena uMayeni wathola ontanga bonke banontanga yabo. Angithi niyaba-download guys ngibone enye i-video umama ohambayo sorry osisi abawu-2 kunobhuti abashuthayo. Usethi-ke lo mama why are you downloading us? Esho kulo bhuti isesithole i-term entsha yokushutha abantu ukuthi uyaba-download. Nina niyaba-download mase niba-downloada ngikhuluma izinto ezingasahlangene nale ndawo ohlangane nabo. Usemall uMayeni uyamdownload. Okay kumdownloada-ke mhlampe-ke akunankinga. Usuyifakelani izinto zokuthanda nesithembu ngoba mhlawumbe akayithandi. Ufaka lezi eyi-negative futhi sinjalo singabantu. Abantu abakukhumbuza into enhle bafuna ukukukhumbuza lokho okubi. Sezothi hayibo weMayeni kodwa umgowo wakhe emall ezothenga uyaphi?
uyaphi? Ngithi uyayibona into ye-bullying ukuthi yini? Wena e-mall futhi kade uphume e-mall usomqale ngalezi zinto zomgomo usufuna ukushutha naye akasafuni usuthi wena umayeni bayayiqhenya usitshela ku-social media wena utheni ngesikhathi umbona umbingelele ngesimali wasithi hayibo mayeni cha ngaze ngakuthanda ukushutha nawe. Angithi yabona ukuthi lapho uzothola isithombe ehleka khona. Wena usumqala ngezinto zompumelelo ngedrama yompumelelo ufuna isithombe futhi isizathu sakho yini? Phela siyayibuka i-TV show yabo. Uyibona i-right leyo nto? Ayikho right. Hayi le video ke ayikho serious kabi ngiqale ngithini ayikho serious besixoxe nje into edlulayo kodwa yabona nje yamakhwela amakhwela nelobolo lakhe hayi isiZulu siyashitsha guys angiphiki leyo ndawo ayikho futhi into engadinga ama-adjustments makukhona isikhala sawo kodwa phela ungabe sekubaleka kakhulu hayi ungabaleki kakhulu kusona isiZulu ngoba manje kungcono uma uthenza into yakho uvela usho nje kuqaleni ukuthi lento engiyenzayo eyami ukuze abantu bengezi kuwe nge-angle yokuthi wena usiphathele isiZulu. Nansi i-working dictionary kanti ikhozi into yakho uyabo asazi malombo ubecela ubelotsholwa iy'nkomo eziwu-6 azikho iy'nkomo ey'ningi azikho ey'phandle zoboya azikho sibone njena hayi kodwa phela kusemzumbe sizazelaphi izinto zasemzumbe ngeze kuthiwa imzumba awenziwe umkhehlo yabona kokomkhehlo ezinye izinto esizazi ukuthi lezo azikho compulsory zenziwe laba abayithandayo kwisintu kodwa leyo kulobola ayeqiwe ngoba ngisho nabazalwane bayalotsholwa yebo nabethomoyi bayalotsholwa manje angazi mina ukuthi ilobola njani la phela khona mabesincisha ukuthi izinto zethu seyijulile ku-TV asiyivezi lezi phela nalezi abayivezayo kube zikhona manje nje abantu bayashayisana ngey'fuba bathi hayi ngeke kumodern kakhulu laphayana kodwa into engike ngayinaka mina guys niyamuzwa ukuthi engagula u-50 wey'nkomo ey'ntweni zakhe ey'dinga ukuthi ayikhokhe manje akakhokhile nje. Nawa amantombazane afuna ukuthi ethathe isibongo ngobani awasithile ngoba akukhokhwanga sengayeka ukulungisa le ndaba ekhona ephambi kwakhe ayokhipha iy'nkomo eziwu-50 hayi yona ayizwakali kahle ingaba into engathi ikhona mawuyisho uyilalela usheshe kodwa masuyilalela nje uyilalela usuyehlisa yonke into ungasagijimi usuyilalela ukuthi hayi iy'nkomo eziwu-50 osiniyaba kayishintshe ibongo benompilo nangu umpumelelo kuvela ukuthi akaqedile indaba zakhe zokuhlawula iy'ngane manje iy'nkomo eziwu-50 zahlala zalinda number 5 kanti number 5 ithini indaba yakhe yabo mase siyithatha lapho siyangena ku-Nigerian movie so uyaqala kuthi Chineke unumber 5 unani uma phela sizoqhamuka kuthiwa 50 cows yini ibonus ya number 5 siyaqala-ke lento yokuthi abantu becabanga ukuthi hayibo usisi kanti wezwa ukuthini kwinyanga nezangoma isiqala lapho-ke leyo nto phela lesi yenza ukuthi abantu becabanga ukuthi kanti kwenza kanjani unumber 5 uye yini i-medical aid ngoba manje kufuneka i-medical aid ukuthi isimo sibuye sihambe uyabo uma usebenza vele uyakhathala manje unumber 5 yena uyikhambi isiqala lapho inganekwane ukuthi bese kubizwa iy'nkomo ey'ningi nalapho esibuza khona ukuthi hawu khona uma kuyingane yenkosi-ke ziba ngaki sizwe bebala ko-30 phoze idluleleni u-30 lezi yabo sekuqala inganekwane ende hayi thina sifuna into esiyibuka siyikholwa ukuthi hayibo noma kuyidrama kodwa kuyidrama yabo esihamba nayo siyikholwa noma sithuka futhi sithuke kuyinto naso siyikholwayo hayi mase kuba inganekwane kakhulu nkosi sami siyazazi iy'nganekwane maye siyazazi iy'nganekwane mina ngingayibhala phansi zonke indlela engizazi ngayo manje naku-TV hayibo kahleni bye-ke guys.